Nani ejetagwo a baby top gwajereria na WCW. Happy WCW to you Kairetu. Happy WCW mami. How are you Miss Chebukari? I'm fine, thank you mkao. Hey, leo. Washakalia maitogwa kayo hianire Sabina woi. Okay, tusokere rege. Happy WCW Miss Chebukari. Happy WCW mami. Leo geteo ne kiega. Te ama gutore no nyue. Good morning. Good morning. I celebrate you. I celebrate and you you're too. doing very well. Thank you so much. From where you started na wana, sasa umehomoka. Regai. Umeka kukua na uhasura ya kuanzia. You are doing very well. You're doing very well. Thank you so much. Karibu sana. Asante naona sana. uko na nguo inatakikana ionwe ya WCW. ya WCW. Yeah. Na kwa ajili Mungu hakunipatia hiyo roho ya kanyilia. Yes. Na kaweilu. We thank God. Hiyo roho haikunifikia. Labda ilifikia wengine. Hii kunishika, utasimama na kutuonyesha. Lakini bere hiyo, tunaweza salimiwa na Kienyo. Good morning. Good morning, baby T. Your shoe is looking nice. Oh, thank you. It's new. Apparently. You know, I have been chosen as the People's Awards Choice. Yes. They're nominated wo. Ate? Comedian of the Year. Why? No, no, kinyanyabia kongara tene tene. Dodo akongera red carpet. Tugikuhe thuti, tugikuhe kura. Yes, mukenjikeria kura. Yes. No ginya ngorwo de giambia gutuika smart. Oh, congratulations. Yeah, thank you very much. I celebrate you. Thank you, mommy. You're doing quite well. Oh, thank you. And you're looking today sharp. Yeah, thank you very much. Wothe weigereire. Handu ndirathie. Ndauma haha. Waumira. Urathi ku? Nitagera guo kwa banga-ini uguo kwa DCI. Urathi ku Meri wa Weru. Urathi ku. Ndenda guthie ku report. Ekangwere. Oga wetware joke. Ndauga ndetware. Engairitie. Karibu sana. Good morning, good to see you. Happy WCW. Thank you. You're looking very fine as always. Asante. Ona dakoda kwira atiriri. Yes. You call we beautiful o muthenya. Good monogoci kuri Ngai. You're always on point. Nĩ riri wa Jehova. Nĩ riri wa Jehova. Halafu no tuthondekagira gacira. Riu taru ni ona ngikira nguo ni menyaga ino ndacokera. Gwirwo stairs-ini. I thank the Lord. Yes, beautiful as always. You look fresh. Thank you. Na tunashukuru Mungu kukuona. Asante. So happy for you. Thank you so I much. give God all the glory. Amen. Ndio wagima mwega wa mwili. Thank you. We don't take it for granted. Amen, we don't. Yes. Thank you. Karibu sana. Asante. Toshajamuke. Karibu sana toshajamuke. Happy WCW Stacy. Thank you uncle. Wina gakuo ka ready. Akatora ndago kabumburusha. In 2-3 minutes na jaribu kukua uko top. Yes. Okay. Aya, na nakuwekea ngoma yenye unapenda. Your favorite song. Right. So give the camera. Please, Mr. Kienyo, usiguze kamera ndani. Huyu mtoto tunamrea baka ile siku atajisimamisha. Kabisa. Na akisimama asitupige. Unajua ndio kunaendaga. Haya, in 1, 2, there you go. Our own Stacy the brand, Stacy the ambassador, Stacy. Wacha kufunika nyota. No when to exit. Wacha niongee hiyo kitu initoke. Good morning, nitwe shai. Shai totire twaga. Na twena shawi ni ndirenda gukwira muthenya wa kesho kutwa. Yes, that is Friday. Muthenya wa Friday. Yes. Githunguri Dairy and Community Foundation manyitanire na GDC Sacco Society Limited. Marako nyitoge ni okungwira nao Foundation Week. Yambiririe the second neka higo muthenya wa Friday. Mucenamanio munene wa gukungwira Foundation Week no ni muthenya wa Friday Githunguri Stadium. Kwambiriria thaa 4 cia rucini. Guess what? Yes. Tugakorwo tugicanjamukira kundu kuriku. Kundu kuu Githunguri Stadium. Magia thaa 4 nginya mathaa maria tukarikia. Tucoke turingithio rwibone Eshiro wa GP. Waithaka wa Jeni na Tony Young. Ningi twina indo tugakuhe. Wa mbere ni mburi me ni undu wa Christmas. Hapo hata tuongelelei. Mbuzi lazima tupeane. Twina biogas, twina matangi, twina solar lights. Yes. Ni ukeyumiria tucanjamuke nawe. GDC Sacco Society Limited. Pamoja twaweza. Pamoja twaweza. Pamoja twafanya nini? Pamoja twaweza. Githunguri na matora maria marigiceirie ni ukeyumiria.
Friday tucemania kure Githunguri Stadium. Metho kwa metho. Tucemania mwekwe. Metho kwa metho. Twaranirie muturora muturaga. Right. Na make sure wainuka na mburi me. Kabisa. Yes. Nĩ ithaa rĩa cai. Nĩ ithaa rĩa cai na Tea Master. Ũkĩreherwo nĩ Shanjamuka babes. Arĩa megũkũ na arĩa othe maratũthikĩrĩria. Yes. Nĩ ũndũ wa WCW. Yes. Leta chai tumeigojea. Tukiingia mwekwe thĩinĩ wa chai. Kuna pepo chafu. Chai kwa mkutasari. Kuna pepo chafu. Na chai ya pili nitakuita ikifika masaa ya kutwak. Na tukiingia moja kwa moja hadi ndani ya chai. Kuna pepo chafu. Movie ni kwa jina. Movie ni kwa jina Pinga. Na tunamuona pale starring akikuingilia. Kumbuka starring sasa ni mwaka yake ya pili. Amekuwa kitenga wanapinga. Lakini jana kwa movie aliamua aongee imtoke. Tunamuona jana starring mwenyewe akikuingilia mahali ambapo kulikuwa na mkutano na akapata chance ya kuongea. Ikabidi uacha aongee. Akasimama na kusema mimi naona ni kama kuna roho chafu, pepo ambayo imeingilia watu. Kwa sababu imeingilia wa Kenya. Kwa sababu nikisema tunatengeneza airport, mnapinga. Sha, mnapinga. Housing, mnapinga. Andani, mnapinga. Nikipinga, mnapinga. Kuduga mifugo mnapinga. Kwani mmelipwa pinga kupinga? Na mimi nikiangalia kama mstari. Ndio. Naona mambo yote iko sawa. Lakini kuna roho chafu ambayo imeingilia hii nchi. Nani gani? Roho ya kupinga. Ya pepo. Pepo chafu ishindwe. Tokomea shetani kama mguu moja. Kidogo kumbuka kila saa wakileta kitu mpya inapingwa. Wanasema sasa manyumba ni mzuri, watu waanze kuishi, wanapinga. Nataka tutengeneze airport ikuwe mzuri, wanapinga. Nataka tuhame tuende saa si na sivyo, wanapinga. Kama bunge hawajui. Nikisema nataka ng'ombe zidungwe sindano, mnapinga. Nikipinga, mnapinga. Nauliza, hizi ni pepo chafu? Nami pia nauliza, nani yako na pepo? Wasisi wa Kenya tuko na pepo. Ni mtengaji ama ni mpingi? Ni mpingi. Mimi naweza jishtua. Kama aliambua ako na pepo. Ndio. Juniko mmoja wa kupinga. Starring ndio ako na pepo. Kwa ajili ya kwanza. Ndio. Umetuwekelea nyingi. Ndio. Umetupiga mimba. Na bado watusunda. Watuongezea mimba. Mtoto kapata masikio. Ndio. Kapata nywele. Hata unasikia kiruguriro. Katoa vidole. Mapua ni ya baba. Mdomo ni ya baba. Kichwa ni ya starring. Mdomo na kukula mchele ni ya villager. Ushatuongeza miguu ya Raila. Huyu kwani ni Wamboi Ngumutha? Huyu ni mtoto confused. Mbona
mbona tusipate mapepo? Na wewe kutuwekelea hivi vitu yote. Ndio. Wewe mbona usikue ni wewe uko pia na mapepo? Hayo ni mapepo. Kidogo. Ushatuwekelea mpaka sauti kidogo ya ukomero. Je, kwa unyenyekevu. Ndio. Ya sisi tuliokuwa na pepo. Nani tufanye hesabu? Nani aliintroduce pepo? Ukatuambia hivi. Ukatuwekea ni villager. Sasa kidogo ukatuwekea miguu ya mtu mzee. Yani boga. Kidogo ukatuletea mwana yudhi. Kidogo sauti ni mzuri lakini saje. I'm telling you. Hii mimba. Nani alianzia na mapepo? Ndio sasa ukiturushia. Ndio. Mapepo iliyotoka kwa nguruwe. Ilienda kwa wale ilienda ikawasambaratisha. Wote. Alright. Mapepo ilitoka kwa nguruwe. Ilitoka kwa sisi. Mwanzilishi ni nani? Wa mapepo. Kwa hivyo sisi wote ndio tukubali, yes, tuombewe. Na mtuombei ni nani? Je, tunaye? Juu sasa nimesikia mapepo imeingia mpaka kule kwa kanisa. Mpaka kwa kanisa wanapinga. Tunajiuliza, je, tutaombewa na nani? Na ya pili, ndio kama tulio receive pepo. Yes. Ndio kedi sio mumara. Utoe muda. No ginyokoro ana. Utoe binu. No ginyo ana roga maho. Shakokokoko. Kuthogora. Ndugikoro cioi muno. Ndugate koinake kweho muno. No ginyokoro ana roga ma. Ndugigate matio ya gameri. Wanathina mo makarega. Ndugigate ejo yenyuago ire tu makaruta thirare. Ginyokoro anakata. Wanameruta. Gutire muici na mucuthaniriria. Wenda kuwa gutire pepo na peporania. Sisi wote tuko na pepo, tuombe. Tutigecokerio bende hini. Kana TDJ. TDJ ndaigua wega kwa ihinda riri. Agora muikiria ngoma cia PDD. PDD. Atucokerio bende hini kana Mackenzie. What? Nauliza. Kuna kapepo posh na kapepo kaocha. Of course. Kapepo ketu ni kama asna. Gaito ne koru. Na kamzae. Akauna ka posh. Awatia nagerera. Kesha yuge. Acha tuongee tutoke. Pepo chafu. Wacha tuongee tutoke. Si tuko na pepo chafu. Wao wako na pepo safi. Yao ni posh. Pepo safi. Pepo hoyaro. Plus pepo chafu is equals to pepo neutral. Pepo squared. Nikiokora githuka. Ngoma iko nyitana na ngoma. Ni mauano. Acha tuongee tutoke. Inanyenda kuigua akiuga ugo. Ndo akora kuigerera. Ndoreke. Oka. Tajekerera. Ona direnda sayuge. Sai ndore waga. Ngara tuthake mwamera omere tuli kuona rudia. Na mimi nataka niwaulize Wakenya. Tafadhalini. Kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu iliyotengwa. Kiwanda kama hii watu wanaipinga. Ya Devki ni sawa. Affordable housing wanaipinga. Ni bei. Chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga. Ni gonjwa. Kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama wanaipinga. Tupatie kidogo kidogo. Kupinga hata miradi yoyote ya serikali. Mambo ya universal health coverage wanaipinga. Mambo ya afya wanaipinga. Hata wabunge hawaijui.
hii pepo chafu. Nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jamani. What is this? We don't know, sweetie. Surely. Love. Kababa. Yani pepo ya kupinga kila kitu kababa. Hata tukipinga mnapinga. What is this surely? The problem is this. Maundu macio mothe makoragwo memega no nginya turihe magoti ona nyumba icio ti njuru ticianjia no tugikara ona twaumire analog tukiingira digital nginya umemereke-ini na ne twahingite makelevisheni mothe korwo no urige no tutikiheo na dos ni undu ore economy ihiana thi yothe tutire na problem na dos tukanini kanini mutu tupati hi dos mutuikiri ngoma ri ni atwikire kahora mdogo tondu na raugiria ati taru na murapinga airport na mutire mwathi ko inyui te muragiria airport ithondekwo na nginya mutire mwakinyanga ona mutire uria yoparitaga oya arakinyire ri oya kinyire kuri sasa alirwa airport inyui murapinga airport mundu ta mwagi exhauster airport ona ni koroko mwapinga airport ndigakwo uri wakinya we the donire station ari athi airport the donire ige tutire na thina ona na kwaga uthi airport turori atiriri araugia no nginya yako ona ni sawa koguo the ni kwega no ni ndirauga atiriri tutiga kuhuriririo no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. Ngoja. Ngatabe tuigwe wega. Ate? You have no ideas of how to build any airport. You have no clue how it is going to build. Wale wanapinga airport hata hawajawahi kukanyaga kwa airport hata siku moja. Taru hederia kwa ina mogomori. Abotige na marati na oru na ndina gitio kinene muno. Na gitio kinene muno. Ida twirire ndagia guku. Eni. O ithuothe tutire na idea. Abotige. Kala tunire te is born again. Nari kiarenda gutwika mutungatiri. Kuringana nake ri. Wagirwo no gupinga kiria uwi. Taru nyu magirwo no gupinga ng'ombe peke yake. Nake nguku irie ndagia. Twende sai. Iko ala kidire sai. Sizole totio ikogo ne to dikahora. Wakinya nerenda kuona deo sawa ire na oruga ino menyereyo wega andu aria ingetetera ni aria marathikiriria obere ne joya cio matire na ngoma koguo mwakinya kou doni mumera ithe twekona twiki so sawa ithe turagura kuhuriririo mahuma andu aingi at least tukimenya atiriri mwana ni wao ona ndeo kuma na mwana wina maguru matatu twende iko alaki sha wakinya nerenda kuona deo sawa ire na oruga ino menyereyo wega erage acio mekire ucio kiuhoro nitamoeire mainothe na iguru nioere nitamoeire mainothe na iguru nioere naora bisa thakame ya muru wa nyukwa ikirira ni undu wa ciana ciake ririma niruona thina mwana mahitukiria kirumia twaitu ndimwire nikiyukwiyurogi kirumia twaitu ndimwire nikiyukwiyurogi kiriro na ruoro ndoikura giciekie ona ciana cia ndigwa iri bara ibirika maikitie bara mukamatua masikuotai nacio indo cia ithe mwetahira mutiri thoni nacio indo cia ithe mwetahira mutiri thoni no kinya nimerenda kuona ndeo sawa
ire na oru Ngai no menyereire o wega then again acio mekire ũcio ti ũhoro ndamoheire maitho na igũrũ nĩoere ndamoheire maitho na igũrũ nĩoere forgiven nginya matuire tendo mwariganĩrwo nĩ ũtugia mũtugaga naguo mwaoragu tutire twathie mutire mwakinya moraria mwena kuu nithi andu mutue mira na mugoka nywe mwena kuu andu mumerie thumu moraria hora mwena idea ya airport niwe kwa sakinya kiingirwo ria koragwo na kiria we niwe ndaingiragwo uguo oye Ngai tuhe kwinyihia Ngai atuiguire tha Ngai tuhe kwinyihia oguo ingiuga gweciria nie ndwana taririri oguo gweciria kwina pepo igirite andu othe gweciria mundu ekurutwo ni andu akwa mundu arutwo ni andu akwa koma tondu ndarora ri tukiingira ru the next tea the next tea wina gacai kangi gakurugia itha o kanini tu kana kurugia itha gutanokwo our own senator Medho wa Nyandarua kwanyu my senator yes young senator yes Mandevu Mandevu ni ara postete oguo tu atai na maundu maingi arauga atiriri mundu urari ho CEO wa Kenyatta University ni areheririo ara replacewo na ungiuretwo Zainabu Gura arauga atiriri the appointment has been disbanded ni kuga riri tumemaliza siasa ya ukabila na ujinga rugi kiama weherio ecira ni aretagwo kiama aretagwo Isaac Kamau oreheririo arari acting all right maikariti oguo riu aposti na horera soka toro tondu thiku cidoruraga muno ari kyo posti ri tata witu wa guku Nairobi tata wanyu wa kunominatwo uriku nyamu ino ya Karen utahota kuriha nyumba haicio atia kondo goko kwena ngoma kwena cio bado kira rwimbo tu ndata twena ngoma kwena ngoma mutware moyo tutulie thayo mecitu nwakinya mĩmera ndekuona ndĩo sawa ire na ũru Ngai no menyereire o wega merage acio mekire ũcio ti ũhoro ndamoheire maitho na igũrũ nĩoere ndamoheire maitho na igũrũ nĩoere turugia itha tucokererie na ndagĩtarĩ aturute ngoma cia kuthuguma ũrĩrĩ no thina ri ona ti kuongerera ri ta wiciria nario macho gukone gwa kameme kao ka muingi tugicokereria ni tugucokereria na Dr. Muigai wa Mararo ni Dr. munene ndagĩtarĩ munene urologist mwenyewe andora ndo mabire ginya gutuma ciuria na ratwira uhoro wa bed wetting muthenya wa umuthi no he message ndona haha live on Facebook na ndaigua message iyo ti message ya ti gutheke no tutheke netha tutikage stress tondu gutheka ni kugagirira mahinya generally tuge kwina ngoma no generally maundu ni makoragwo me a bit serious mtoto wa Njiru araiga atiriri wakirumba ukwenda wira kababa akike mubango tulithie gucerio ma airport na acoka gatiriri ena digiri 2 na ndari akinya koguo ni kuga atiriri ni ongerera a whole paragraph I don't want to tear dena lashes in short danyita atiriri waigua mundu akiheana mawoni ri ti gukorwo ni mukigu ndikana twanyita mundu akiruta mawoni make ri tore Gen Z mararutire mawoni mao ri ti kuga andu acio ni akigu ti kuga ti athomu ti kuga matiui na ungikira na kiundu ngoro ngwire baby T ona ungikira no ndungoro nduhotanaga na ningiri mutongoria wa bururi na ni njui ni aguthii uguo tondu ni njui ni muthui he's a gentleman ngeciriria ni aguthii uguo twike remorseful messaging iyo ni njega muno no tukorwo tutari twathii airport no ni ndu athina thina ungigithie airport naki
na gutigithia gwo moko aikoro urathi utari iratu we ucukuru ri aikoro ndire ndakinya SGR for example ri aikoro ni uraremwo ni guthie Christmas bathire ikoragwo ibukitwo guthie na guku kuria guothe nginya na ikuru ici githumo cie gorota you ought to stay in the house tondu ciana ihingite mieri iri 80 days plus iraria ikanyua igiraria ikanyua ni iretia nguo cia Christmas gutire na circulation ya besha yes kuna flow kwena so many pending bills ni igwe marigitari taya nginya ni marakua kou ni marakwira mathibitari matirarihwo ti kwenda ni thina ni maundu mari ti kwega twina umenyo no tuhote guthie na ndege na ni ndagika 45 guthie Mombasa no na cia bathi ire etagwo Mashpoa ri utire riu ni no njuge atiriri na especially matongoria mundu ahuna akahumbira nda tamaka mundu ahuna ni ahumbira nda ti kuga ati no ngienda ati uthie na ngari matha ati mukiruga magavoi na mutito wa dei na risks icio ciothe matha 12 tikava guthie na ndege 45 kihuranaga na gukomero na maundu matiganite na jamu na minoga na wina ciana ithuothe tungienda ndege ikigata ndege 12 kana bayo ndio ajira mathia na 12 kana ni 11 you know ukombuka ndagika 45 ukarikia tumathina twaku turi ungiuma na tu noko na ciari ugacoka imagine how utire mundu utangienda uguo no haria turi na nikio ndege nginya ikirathi economy tikuga mundu ucio economy ni mundu mukigu muno business class first class ndege iriku iwe mwe ugithi Dubai no igweta riu Evelyn wa agency agikwira guthie Dubai return akurehia 1 million Emirates first class uthie business class about 500 and something uthie economy uthie gwe jabo bonfire akurehera return kana uguo mundu gwitwo bote arathie akora guthie na economy arehirwo ni modern tondu no murimi munini athiona na 50 no medegariku iyo hihi we aigwe ureciria ndangĩendire gũthiĩ na first class no ende muno ona wagi angĩenda erirĩrie first class tatari ukunderu wa nyeni gũtirĩ mbia gũtitige gũtũtũrĩkĩra na nĩ Ngai ũheanaga ndũmere ati tũraregana na kĩndũ tarĩ nginya tuona tũtoĩ tũtarĩ twathiĩ atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda tũkaroraga maũndũ na njĩra ndikĩru ũguo wauga rĩ twahũna rĩ wega mundu akihumbire nda na twarakara tukacunga rurimi especially if you are a leader ni no njari uguo we no wari uguo no hari iguru ona Doni no kiari uguo Doni ni gituriku gathi uguo na Doni no menya twakiri nake kuria niramuonire na ukiona uria cha uguo kiri wapi duru riu nake umirari nake akimenya akigamba kukuru thedegwa ega danatemo drama era Ngai karma is a bitch koguo ri wamona tamere atiriri wewe shuka muno rurimi Ngai uheanaga na no tunyanaga tamere ega ndagitari oke no njo ti kwenda no tumarakara reke turore Riu ni special dedications kuri muthikiriria wakwa wothe waigua ta nyanyuo ndona nyanyuo uguo niguo guthiaga we waigua ta wa nyanyuo ukigua ta watemwo ri this is a pure dedication a sanitizer ati wewe unanijibu ukiwa kwa nyumba ya nyeki na mimi niko huku kwa posh Nyari ukikaigua wa nyanyuo hura rwimbo ruru rwa Isaiah Ndungu na mutungatiri Samirogo. I apologize on their behalf. Nĩ ngoma ciĩkuo koguo tuohanĩre ona wamona mere ciugo ici kuria ciarĩtwo matakinyire Ngai nĩegũtũma
matokinyekuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Nĩtũoete matukũ maingĩ ino rĩu ihinda ritũ nĩ ikinyu ĩwona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte Mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ itũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Tukoandana tuoneke mera inuke ciondo cituciũire wona wamona mere ciugo ici kũrĩa ciarĩ aitũ ta kũu ma airport macio ithuĩ nĩ tũgakinya kana ciana citũ no tũgakinya ĩni indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Rĩmwe nĩ njiguagĩra mũthikĩrĩria tha mũno Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa ĩwamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. I tell you just say amen. Kũu tũrono tũtagakinya tondũ aciari aitũ hihi matiakinyire na ithuĩ tũgũkorwo tũtigũkinya nĩ ũndũ wa mathĩna ngũrani. Ngona ndiũĩ moikarika nĩ arĩa athiĩ airport. Amono mere aendiria nĩ witũ. Yes. Ayo san. Yes. Akana ga Stacy nĩ mageka atĩa? Nĩo magarangithia magũrũ mao kuo. Nĩ makarangithia na mauge oro haha tũrĩ ihinda ta rĩrĩ no tũkarũgama twanĩrĩire tuge Ngai nĩarathimaga. Ĩni tiguagĩra mũthikĩrĩria wakwa tha mũno especially na ndona ta inama ngoro ta nyanyũ maka no gũkwagĩra mũthikĩrĩria bosi witũ no gũkwagĩra itokagia kono kamake we haha gũkiumwo ona rĩrĩa kũreha piũ kamake mtu wangu acio njagutiti kĩrĩa yarĩ igagũkũrĩra karwĩmbo gaka tũkamera wamono mere kũu no tũgathiĩ na tũgĩe na idea gũthiaga atĩa tũrwo kabisa tũria hapa ni wapi. Yes, msema tuwezi fika na tujui hata hatujui. Na hapa ni wapi? Hapa ni wapi baba? Hebu ni posti nitoke. Adeka oi muthikĩrĩria kameme oi ndagĩtarĩ oke atũrigite mũthenya nĩ wewe tu mana gũkũ twarwo tĩringi twĩna kĩndũ gĩa gũthuguma ũrĩrĩ ika tũrorwo mũno cio nomnya wĩna pepo no ũthugume ũrĩrĩ no maita maingĩ mawothiaga guo wĩtoro karota ũkona kĩoro waingĩra RWK Investment rĩu mena Juja Farm Project ĩrĩa ĩrĩ thutha wa Athi Shopping Center ndagĩka nini kuma Thika Super Highway. Oho mena Broti Malang. RWK Investment